MC wa Ruiru rero Felix Kithinji na Wankwena Martin Kome Makasi Wantima West Patrick Ntorori wamekindori Mereti Julius Kaimbo na Wanyaki West Frederick Mubichi wetherete bakiara kyanendo bangere bakigena kya county ya Meru burapo idrete bweguruka kweru arimbu ngene ya Meru bura supplementary budget idrete ichereri kane kinyedeitu mbunge ichereri mnoka itonoka u logita tu boya bunge bedrete bakirita ngoyo bakimakaira akari inyakidira ko yatongera bomaba gite kubatira kwida kwena ngotaniro ati kao na dirikari ya county kurokibore tingabana kawira mwangaza gutariria ngwira MCAs batitirite bakibuda kiamu tukikare andatoi supplementary dokolokia ende tebuto kaendelea in future katuinge pinch after 2 years non supplementary embere engabana koeta ate ona ko ene to mi supplementary ati chene ando amiro bakumia nonto wena mbia chia ko bwithia drama na shenanigans na run ground ni migambo ya MC wa Mikindori Mereti Julius Kaimbo agwatanite na bange ba MCs kurita migambo yao ikoni mbunge ya Meru ukurukia supplementary budget muthejo na rua bakiwa gitumi batatha kumikurukia ni uria bate kwenda kigena kya Meru kithira ikiurotheri tutekwenda Meru irusi mbeca ira cia national government ira tuongeri so ankora mu Meru na njanji wengo ategere onere between MCAs na governor Kawira Mwangaza no rikote kwa nango yite kama shinani kuria to supplementary budget tutigeria kiumia kabimia biere mwaka jo thirikari yothira ikuonania kwe muntu utegwita ngugiyora batigwita gavana natiga kwethairwa ena marundu ja kumoni ndo ene turigita rionde utui na andu anwe supplementary budget itu kumeurete tendeke muthio tukana yatu na andu ana ugwe mheshimiwa gavana tukwete shimi tukwete gitio na nkuruki ni antu bamiru twete gitio rena ndio kadire na supplementary budget urete ndeke muthia ututhangikie harakatini yetu kuthithia budget ti untu bubwega ende nontu itukujali mumiru no monka turi mikurukia na next financial year kana reali inge supplementary budget ikendekana mirete mapema kingi MCs babaruga mbunge ya Meru igeta na mbere kurita ngugi yayo ya kuthuja thirikari ya ngabana Kawira Mwangaza na ngugira thirikari we kwenderitwa ni mbunge bobari tayari kumirita na nkuruki bakiuria ngabana Mwangaza gushumiria weru ne kugane ngugire kuya bati kuritwa ni mbunge na batithirite bakimirita monkera na rua kuria county assembly ya Meru utengo ginyemwe ira to batiguita yakorokia budget yakorokia masisi yakorokia machi utengo ginyemwe batu county assembly ya Meru tutitite ko mantu ya jaja kwa ruanga jango watanio nontu ngwatanio otengwatanio batu tukua twetho na ngwatanio kira tukwandi twite ngugi yetu ira tukuita na ngavana na ugiri twite ngugi yetu no ita ngugi yayo na ndenda ngavana wa Meru County Her Excellency Kawira Mwangaza aite TV ne kinyarira kwa ya Nandres aside incidences ira gwe assembly eteritete ira kwenda iritwa imbito ta mukulukiria tore assembly kendare muingwe ne officer bare kubawe tota approve kendari tangwe ake otosaitira list yeu tokoni tugwite tore MCAs but yake thiro table it means the boss stops with that abatu atukwire mheshimiwa gavana omba kwetho ukira wa nyombeje ne kumenete but assembly batu inguge tutugwita batu tenguge tutita assembly reto batikulitera tuegi katiba na natige kwitherwa ena gitumi kana irigeria akauga o mantu aria kuthithira agirite kiwengwa utererwa we akauga ni assembly natige kwigwatia togi batu tuli antu bakomembi bakuthithia na itwetikanirie na bona bwega no tendo atwini ona we ngwataniro ire tubati kuthwa atwini one ngugi na twini ora kwagirite teka kwe mutongerio bati gutinda gwitanagia nonge kana batinda bakurenie kenda bwira wibo watanirite imbito tithithie biu bitumitare gwitangoge kwithirwa na ndi supplementary budget ikurukitwe na ndi MCs babaruga batenoka bakethira bakethingatia mirandi ya wandi chiao ya mwanka jojo thirikari jojo kuthira mweri jojo wakoro irirwa rera na Meru yonde kanga akuromba tafadhali bechu nitumirike bwega nontu ni nteteraga nao utuko na muthenya nikenda make sure mbecha cia mwananchi chigutumika bwega nontu nuko na mwananchi wa Meru na chumite kuria ugoti burabo ibunene sana ngenda gutega nguchio ndira chireri mwaka jo thirikari ngavana na leta na ura kaleta na tumia ura kenda gutuma lakini ngenda gwakisha
ngugeu chionde ira jiere chionde thai twetiere juma biele twinga budget na ngoi teriti cha wondi chieto for example Mekindori ward allocation ya 2023-2024 ya milioni 15 nditigiria gwithirongo gicha mathogothanio ndene gondi ekwa chugu bejire bengwa ikamiti ban dispensary ya chugu tontu bejete na intobia 80,000 out of 1 million bakogani ongo bejete kuthi beja bathithia nio BQ Muthiene MCs babaruga bagete thirikari ya ngabana Mwangaza baruga chikoni utumiri bwa kigina kya mirandi ya witi na mbere maturene jao ya mwanka jojwa thirikari department chionde kuma education kuma transport kuma mantuneja youth and sport statement by next week ngedoro mbetete statement idatu no tubere mainkwanda kumenya atiri ina mbeche cia MTF ekunenkerwa mbecha ingugire kuchitete ndene Meru County. I want to know inkwanda kumenya industrial park 350 million ndekuti statement iwe treje na tafadhali wacha nikuambie waziri kirango kuromba ndetera statement yeu tutekeje gutana na ugwau wataki mantu je youth sport iturare kanirie na mheshimiwa Jim net statement nonto itukwenda kuona re ndegwikira milioni yakwa rurorera ina intubia sport bietere mibira iko net chieko na boot ciana betu chieko ni aure ntekira na unda uga gutesore na ntekira no ntubibyo kwenda kuona muno twete statement itekuja twete department fulani ikara kuretwa so atukwenda ba boot to notice ala twete tanande ntiuka kimenchu imbio lakini ala twete tanande omuntu akamata muriko jwawe watu statement kwa chief officer wale akuleta ukona ndinjo wenka no statement ira tuwete batu techia to binafsi tesha county assembly tulete statement on behalf ya muringi kuro Meru roto tumira county assembly Keri potrante to chawero rea kwa rieto ni motuge kare